Da ti brzinski pokažem naš apartmančić u Kadizu. Ovo je naš najskuplji apartman, 150 eura je noć, jer je u samom centru. Evo, znači ništa posebno, rekla bih, ali pošto je u centru, naravno. Evo i zahod. Normalna je ta cijena. Da vidimo pogled. Je dole na uličicu. Ok, sada tuš i jelo. Yeah, I guess. Da ti pokažem, ovo je market, znači sa hranom i to funkcionira nešto slično Dolcu, samo su sve restorani, jeli? Mislim mini restorani kao što vidiš tamo. Ja baš nisam fan ovoga, inače ja i sebi sad tražimo nešto za pojest. Pregladni smo, mene ubijaju noge, znači danas sam obukla ove tenisice jer su me one sandale od jučer koji jesu udobne, koštale, nisu baš dobre za 19.000 koraka, ali evo ovako, meni su to sve neke male pekare, ja sam rekla sebi da bi ja radije sada, a ono dobro izgleda, da bi ja radije sada da pođemo u neki restoran. I ja ti ne volim, inače piši mi što ti misliš, ali ja ti ne volim ove stolice visoke, ja volim sjest ko čovjek, znaš. Ali evo, neko iskustvo je. Da vidimo ovdje šta ima. Vidiš, rade ispred tebe i to je zapravo ko u nas advent, tamo reći, samo što je ovdje konstanta, valjda to. I vidiš, natkriveno je, vidiš. Tako da, eto. Uglavnom, snimim ti što smo na kraju pojeli, što ćemo jest, ne znamo ćemo li ovdje završiti ili negdje drugdje, ali javim se. Evo, biramo restoran, nisam ti pametna, evo, ne znam što bih. Samo znam da sam gladna, evo. I da ne volim ove visoke stolove, to znam. Evo, ovo mi izgleda cool. Evo, yes. Ajmo ovdje, Renatica, gladni smo, ne danas se više šetao, lijepo, evo palme, boja, top. Baš su neki simpatični konobari, evo ovo smo dobili kao intro, nismo uopće ni naručili, nego kao to ide uz, valjda, kao neki kruh i masline ide kao, eto, uz vino i pivu i tako. Que guapa la Nicolina, llore, llore, llore. Que guapa la Nicolina, llore, llore, llore. Que guapa la Nicolina, llore, llore, llore. Išla sam jednostavno večeras, čiketina i pomfri, a sebi je uzeo nešto po preporuci. Idemo sad pojesti nešto slatko. Sad ću ti reći, 10:30 točno. Grad je dosta življi i sviđa mi se, dobar je ambijent. Vidjela si kako su mi pjevali. Konobar je bio ultra super simpatičan. I evo jedna misao, ovdje stvarno ne možeš proći bez tipa. Mislim da se očekuje da daš tip ovim konobarima i ja uvijek inače ostavim, ali nekako donesu ti neki tanjirić i očekuje se, jel, i nekako je neugodno ako ne ostaviš. I naravno dolaze ti, evo ja sam mislila da će biti drugačije nego u Sevilji, ali evo dolaze ti pjevat, pa njima daš. Evo opet neko negdje pjeva. Oni ti samo uđu tako u restorane i evo. A ludnice, baš. Stalno neka buka negdje, nešto. Fora. Evo i
i prošla sam pola grada da bi našla evo palačinke sa Ferrero Rocher i sladoledom. Znam, grozna sam, ali eto. Ah. How did you find out about this place? From a friend. From Cadiz and after what we can do. So that will be 11 euros, please. Evo za 2 karte, 11 eura, idemo posjetiti Kulu, ne znam sad točno koju, ali bitno mi je samo da vidimo cijeli grad. Možemo bez rezervacije ući gore, ali ima neka posebna soba za koju se treba rezervirati, mi nemamo rezervaciju. Ovdje gdje lik objašnjava znači, cijeli grad, ali sa zrcalima je to sve ispred gledatelja ovako. Dakle, isprezentirano i to je kao atrakcija, ali to nećemo sad. Evo, penjemo se gore, ali zafrknuto je što je mali put. I onda ako god ide, vidiš dole, moraš mu se sklanja ili obrnuti. Vidiš ti to, evo, ja sam već iznervirana, znači ja moram sad tu čekati 1.000.000 godina da prođe cijela grupa. Evo ga, pogled. Lijepo je, stvarno je. Renati se, što ti kažeš na ovo? Meni se jako sviđa, mogu ti reći. Ima dole ta kamera obskura gdje možeš vidjeti na staklu cijeli grad, pa vodič objašnjava svaki detalj, ali to nam se nije fakat sad dalo. Evo, želim samo uživati u pogledu. Nije mi sad trenutačno bitno koja je koja crkva. Želim i vidim samo plažu tamo, La Playa. I evo, uživam u ovom zanimljivom gradu. Kad bi znala, objasnila bi ti što je što. Onda ovdje, evo ga, još ovaj kadar. Evo ga, ono bez ja možeš puno. Možeš vidjeti što ljudi rade tuda. Idemo sad vidjeti isti onaj market gdje smo jučer mislili večera, ali po danu, jer ima sad više izbora, više stvari otvoreno, onda sam više dućana je otvoreno, pa idemo čirnuti samo na brzinu. Samo brzinski. Da, dosta slično kod Dolac. Ovdje je riba. Toliko toga. A ovo su ovi dućani što sam ti jučer snimila.
Kapitan Kuki. Da, ogromno ima i s druge strane tamo su ono štandovi, znaš, s robom. Evo ga. Idemo tamo na kupanje na onu plažu. To onaj lik iz hotela rekao da preporučuje to jer ja uvijek pitam gdje je najbolje kupat se. Na što oko baš stare jezgre ne bi se usudila. Nikad ne znaš, ono, nečišćeno more i dosta ljudi. Mislim i tamo ih ima, ali eto, rekao je da u ovom dijelu to je najbolji izbor. Vamos a la playa. Ovo ti je prvi put u životu da ti se ja kupam u oceanu. Vidjela sam ocean prije 2 godine, prvi put u Portugalu, ali nisam se kupala. Žao mi je što tad nisam Bog Renatice snimala, naime, bilo je zanimljivo, išla sam sama u Portugal. I da, lijepo mi je bilo, ali evo ga. Ocean, 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 yeah! Moji žuljevi su sretni, joj. O, ljepote. Renatice, što ti kažeš na ovo sve? Što ti kažeš na ovo sve? Žao mi što ti isto nisam snimala kad smo bili na Kreti, sebi i ja prije jedno isto 2-3 godine i bili smo na jednoj plaži koja je poznata po odsjaju crvenom pijeska i bilo je fantastično, fantastično. Ali evo, stvaram i dalje uspomene. Moja prva banja ove godine i to u oceanu. Na što, Renatice, ne znam za tebe, ali ja ti uvijek prije nego što se kupam na nekim mjestima koje su izvan Hrvatske uvijek googlam, znaš, pogotovo sad blizu je Afrika, znači ima li nekih školjaka na koje mogu stati ili morskih pasa, ne znam, malo sam paničar što se tiče toga, ali naravno da ima morskih pasa, ali ne ovako blizu i ne opasno po ljude, barem u ovom predjelu. Meduze kao u nas isto dođu nakon nekih olujica ili kad je pretoplo more, ali nisu nikakve opasne. Tako da, ali svejedno nisam išla baš daleko, malo sam se osvježila. Bili kao i naravno ja, morala sam uzeti nešto slatko, uzela sam 2 krosana od čokolade, znači ne jedan nego 2 krosana od čokolade, tako da kad se ideš kupat, nakon jela odmah ti je teže, jer ti je cijelo tijelo usmjereno na probavu, tako da mi je bilo i malo hladno, što je normalno, ali inače temperatura mora je fantastična, to je samo zbog moje probave trenutačno, da mi je hladno, tako da evo, sebi se sad kupa, ja ću sad uhtiti malo boju, fora mi je ova plaža, onako dosta je opuštena, vidim da ima dosta lokalnih ljudi tu, svako ima svoj suncobran, dakle nema ništa, nigdje nas niko nije još pitao za iznajmit, tako da evo super, ima tu dosta toples žena, to mi je fantastično, ja volim isto toples. I eto,
lijepo je vrijeme. Mislila sam iskreno da je više stupnjeva, pogotovo kad smo bili bliže gradu. Ja sam stvarno 37-38 ko stvarno, ko što je neki dan bilo u Sevilji. Ali nije, 26 je stupnjeva. Tako da, fantastično vrijeme, evo, za se tamo lijepo okupat, osunčat. I mogu ti reći da sam baš zadovoljna i sretna i uživat ću sad još malo i onda se vidimo na večeri. Plan je da nađemo neki restoran koji ima lijepu terasu, pogled na ocean. Ako ne, svakako ćemo prema preporuci ovog čovjeka koji radi tamo na recepciji našeg mini hotela poći u nekakvi bar gdje ima dosta svježe ribe, jer ovdje u Kadizu, kao što si vidjela i na marketu, zapravo specijalitet najviše riba, morski plodovi, tako da stvarno bilo bi mi žao da je to ne probam. Znaš što me još oduševilo, Renata? Vidiš ovog lika ovdje. On ti nosi mali frižider, ima je takova 2-3 i nema nikakvog bara na plaži, ali ovo piće od ovog lika iz ovog malog frižidera je tako jeftino, znači predobro. Vodu smo platili pola eura, kolu 1 euro i najskuplja je piva za 2. Znači predobro. To mi se jako sviđa. Evo, na primjer, baš mi se sviđa što nema tih barova. Dobro, gore imaju neki kao restorančići, možeš sjest. I bili smo onom tamo gdje sam jela krosane i to, ali stvarno, ovo mi je stvarno super. Znači, odlično. Idu ti okolo i deru se kao kola, piva, A da je toliko jeftino, baš nisam očekivala. Evo, nisam ti pokazala ispred sobe, znači kako izgleda. Lijepo je sređeno. Samo evo, nažalost, ima lift. Nažalost, Renatice, jako je loša izolacija. Dakle, doslovno, probudila sam sinoć 2-3 puta i mislila sam da je netko ušao u sobu, ali doslovno se s ulice čuje, pa čak i od drugih gosti. Tako da, evo, to mi je velika zamjerka. Idemo nešto je. Plaza del San Antonio. Ma evo, samo prije večere jedan pogled na Plaza del San Antonio u Kadizu. Ovo je za sad najveće mjesto koje sam vidjela u Kadizu, u starom dijelu, jer su uglavnom uličice. Ana Maria, yo escucho a nombre Yolanda ahora. Ana Maria, muchachita. Još da ti prije večere pokažem i ovaj pogled. Ovo je s druge strane skroz. Znači, ovo je na ulazu u grad. I tamo je plaža, znači tamo je gdje je onaj brod sad. Mislim, tamo još i zajedno. Evo, Sebastian je izabrao ovaj restoran. Nikako nismo mogli naći restoran koji ima rooftop, terasu. Ima dosta barova, ali začudo nema nijedan restoran koji ima terasu na krovu, jel? Ali ovaj mi se čini lijep, intiman, pa evo, da vidiš gdje ćemo večeras jesti. Ok, ovo je predjelo. Znači, ono što smo naručili prije, onu pastu, bila je fantastična. Sad ovo, evo, sebi je naručio tunu, a ja iberiku svinjetinu, znači ta njihov specijalitet, crna svinja sa krumpirom i salatom. Evo, lijepo izgleda, a sad ćemo i probati. Imam dosta, mislim da će biti jako dobro jer je predjelo bilo fantastično. Evo, za desert ja imam panna cotta, a sebi tiramisu. Evo, idemo čaj iz Kadiza. Za kraj primijetila sam da i oni tu imaju kruzere. Još jedan dole parkiran. Posjetilo me na moj Dubrovnik, uvijek su kruzeri, vidim da imaju i busne stanice ovdje ispred, znači ista stvar kao u Dubrovniku, vjerojatno je gužvovito sad. Ali eto, ako ikad budeš Renatice išla na nekakvi kruzing,
koji uključuje Španjolsku, možeš očekivati da ćeš doći i u Cadiz. Ana Maria, puede ser que yo tengo una bomba de Nutella. Ana Marija, pozdrav, evo i svim Renaticama sa puta, upravo sam na ovoj gas station našla bomba de Nutella, to je nešto ko krafna, ali ja očekujem da ima puno Nutelle, puno čim je bomba.